Me no me who say this is the right opportunity for our business also set it up. Very simple. Because obia no as private individual bia no ni emu ba ko yese obenya mfaso. Ne mo kwan ya ba faso obenya mfaso no story be ya na e ha dwen kakra. And aban bia ba ko ne aban da so te so nyina no. Wo hwe schools ho nsam na wo hwe akwan ye ko school bi mu ya aban dia. Na wo hwe school no environment. Na wo hwe edan bi akra kekarake na nkoda atimu. Saa de no nko hu bi wo private schools. It automatically no enna ene eja bi a wo pe akoda no da chin ye bia no obe shift from the government to private individual no do that kra no ko school enya de nwanwa bia na private schools no mo ye wo ebi ho kra na wo be ko no wo bia wa wie SS ena bia wo kira de wo ho nanso so no enna ne eja da hunu se akoda no wie SS kra na wo kira me ba na de no e wo se me de me ba no e koma no no wo se na de dande wa ko training school a aban de tuaneka efisa niema bebre elake ye wa ha ena ehunu se aban school bi wa kwa na nkunya ni ho wo ha wo hu se aban school na nchance dan no abie awiase a na e kan koda no private school bia ni ho be yesa just look at the environment nkwa no di agro no wo de ko private school bia no pay sa akra no kura si compound ho kura no a e ma no additional motivation say e wo se me ba ha na ba be sua de nti ena no so ya willing say obetua hwe aban school be ko abuo kunkuma buo saka ne de nkro yankuru tudwuma wo sukumo basa enti eno so apave we bi dia ma enkofo bi se ye ne ya ti school no ye so ye miem ye so ye ni sika ne bi ye na hadwen sika de obi e pemfaso ne so no ekwanya ba faso a obenya mfaso no wa hwe yi a wani bra wo so na saa de na wo ye no se wani ma wo so a na ese pam nkoda no e di free school ho because course kakra wa fai obia no wo e di yaw e wona komam obia e dwene e kena ene ne bo so kra wote hai e kena wo kope wo kotia what you say figures na me tete no yaw ele kwabra e mesre figures na o mo bobo no also obia ne de na ho de besi na me treatment akra o de me fancy what you say I mean the neighborhood of 7,000 nti e yade say happen me de sabano pese okroso gabo no a ye woni man ketenkete bi o sabano ye me feel say no was senka or ne schools ne kasa on something like tuition any feeding no near dibina ko ne omo kasa it's like I have free follow obi aje ni deal based on standard boss me dey me hu no say enam di ka this is the right opportunity for aban say e wo so ye niema bi say the nurse say ko UK ni ade no aban wo so de niema bi gu akwan mu sad na dangerous be yes na ye nuano mo mo kira de wo schools no no omutimi nya ebia means of motivation be from the government na timi aboa wo mo na nkoda na ni akasa school mu ho e dey na ban won timi nya obetima ye bibia even private businessman bi kura no etima bie school afa kire fo obi a wo university na wono agi school fees editua how come say wo aban no a wo no wati school no wo de wo wani ntimi nko ho da bia no ekwan ye da aban adwuma ani ankrankra de no boss ya na ekwan no wa too much